Ma'am, maayong hapon ma'am no. Live ka sa Misurad 7.5 FM. Unsa to ang complete name ma'am? Marina Gadapan. Taga-dani gid ka ma'am? Oh, mga Sa Sitio Malinawon? Oo, 20 years na ko nga nagpuyo diri. 20 years na ka na po. Ma'am, so far ma'am kaniadto nga wala pa dike ang inyong lugar na ni ma'am no. Unsa may inyo gakasinati labi na kung mag-ulan? Pag mudako na gyud ang tubig diri, mang bakwit na dan migbabaw kay kabahaan na ni agi pagali sa una katong urduhan, nahurot gid among balay diri kabanlas. So kumusta man to inyong balay nga nabanlas? Aduna pud mo nadawat to sa barangay? Sa munisipyo ra after a year pa. After a year. Nya kumusta man ang inyong balay to kanabanlas man gyud ang inyong pagbalik og patindog? Tukod. Hinay lagtigom nya hinay-nayan ra dayo repair kay timingan man putungan atoy bansuan di among amo nya ipatigom ra dayo may mga islab mo to ginahinay na mo repair. So luyo pa man kabanlas siya tungod sa pagdako sa tubig sa suba kay wala pa man ang dike, gabalik lang Japon magtukod ani. Balik lang gyapon kay wa man may mapadulngan. So karon ma'am nga naana ning flood control no kun dike nga gihatag dani ni Congressman Bambi Imano, kumusta man unsa man imong gibati? Ako kay pasalamat namo kay nga safety na gyud mi kay pag mag-ulan na wa na mi di na mi kuyawan makatulog na mi tarong sa gabi eh. So ma'am basin na doon na pud kay mensahe ma'am no sa mga nagpaluyo nga mahatagan gyud og solusyon sulbad ang inyong gakabati sa una nga kabalaka ilabi na gabi no nya mag-ulan nya modako ang tubig sa suba. Salamat kaayo sa nagpuluyo aning naghatag aning grasya gihatag sa amo adiri sa pagbuhat sa dike kang Congressman Bambi Imano ug kang Senior Peter Onabia. Daghang salamat ma'am.